Yeyo reka nguhikaze nanone kuri Joshua TV nanone kabisa wakoze cyane wamaze gukora subscribe n'amakuru mashya agezweho muri uyu mugoroba. Ikipe ya PLFC yamaze guhindura ikirango cyayo kabisa, aho bagishize mu mabara nkuko muyabona cyane. Ni ekipe ya PLFC iri kwitabira kuba yasangira n'abafana bayo nguko yari yarabibasezeranyije. Ino ekipe ya PLFC kabisa baje kuba batangaza yuko badafite kuba bazana abandi banyamahanga, ahubwo bashaka abandi banyamahanga babiri. Kiri kwibaza ni iki? Barabaza ati ese ekipe ya PLFC basubiye kuri Kanyarwanda cyangwa ni iki bagendeye, dore ko bamaze gusinyisha witwa Hakizimana Adolphe kabisa guturuka muri AS Kigali, no ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa umututu. Rero kuri uyu munsi kabisa nibwo biriwe bakora inama n'itangaza amakuru, baza kwemeza ko ino ekipe ya PLFC Uganda Ronald Sekiganda twamuguze hakiri karewe. Turi mu biganiro na Ombolenga Fitina, ariko ntabwo arabona iki n'ibyo bigenda bivugwa kabisa, byo baje kuba babitangaza. N'amakuru mashya agenda acicikana muri umugoroba. Bugesera FC ishimiye kubamenyesha ko ibana mwana Kamarade yongeye undi mwaka isinya kabisa. Amakuru yo agenda ari menshi cyane. Ya PLFC yo bariko baraporopoza umutoza nawe bazaza kwereka abakunzi bayo kwino itariki ya 4, nubwo hazaba hari mu gusangira, ariko bizaba ari byishimo byuko bamaze imyaka 30 muri shampiyona y'u Rwanda. Ibikombe byo bamaze gutsinda bafite byo ni byinshi cyane. Akazaba ari n'umwaka wa 32 ikipe izaba ishinzwe. Ibi ngibi byo biragenda byerekana ekipe uko imeze. Reka twigire muri Esperance Tournament kabisa. Uno munsi ikipe ya Brazil yaje kuba yamanuka mu kibuga, nayo irimo ba Muhaji ndetse n'abandi benshi cyane. Ikipe yaje kuba yatsinda kabisa ibitego 4-2 kabisa, nubwo basohoyemo Muhajiri kubera amakosa yari amaze gukora, bakabishura igitego kimwe. Ariko ino ekipe yaje kuba yagirana man of the match, umusore mwiza cyane guturuka hepfo aho i Rubavu muri Etincelle, umwana muto cyane aje kuba yatahana igikombe cy'umukinyi witwaye neza kabisa. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko Buja City kabisa nayo maze gutambikwa ibitego 5-2 na ekipe yitwa Stella FC y'abanyamugi kabisa. Amakuru nagira ngo ugende umenye, Ishimwe Pierre Mario nawe uno munsi nawe yagize isabukuru. Ntabwo byari ibintu byiza, dore no nama ko itateranye nyenyine ko Sekiganda nawe yarahari. Komeza ukore subscribe.